Moe re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re dithagole ka o lekola tse itlhomeng pele. The message is to come closer, or not only closer, but to come together with the people. Mekga ya ntwa ya tikoloho ka borwa ba Afrika e qadile ka seboka sa yona Captain Parker ho lekola kamano le baahi. Hariwela Gabong, ANC e amohela mekga ya ntwa ya tikoloho ho tswa dinaheng tse ka borwa ba Afrika sebokeng se qadileng kajeno Captain Parker. Mekga ena e kenyeletsa Frelimo, MPLA, ZANU-PF le e meng, mme seboka sena se tshwarwa nakong eo ho bonahalang baahi ba fellwa ke tshepo ho yona. Maikemisetso a seboka sena ke hore mekga ena e boele e be mohlodi wa bohlokwa ho baahi le ho rarolla diphephetso tse kang tsa kgolo ya moruo, tekano ya bong le ho ntlafatsa batjha ka borwa ba Afrika. The message is to come closer, or not only closer, but to come together with the people, so that the people may give you their views and you must listen and judge. Not that all the time the majority is right. They may not be always right, but you have to listen to them, and so you may bring the corrections which are necessary and get their consent. Don't change without them. Maemo a tsitsipano Palestina e bile karolo ya ditherisano ka jeno. Naha ya Western Sahara yona e etse boipiletso ho African Union ho beha kgatello naheng ya Morocco hore e tswe mobung wa yona. Mme ANC e re ho bohlokwa hore batjha e be karolo ya ditherisano tsena. We consciously included young people. They've had 3 sessions prior to today. They are going to present here today, and they are also going to be the ones who are going to map the way forward and affirm the minimum program of the liberation movement. Ho lebeletswe ha bongata ba baetapele ba tla ba teng ditherisanong tsa hosane. ActionSA analela ho itukolla mosebetsing ha Kenny Kunene maemong a molekgotla le setho sa komiti ya meyara wa masepala o moholo wa Johannesburg. Ho itukolla ha hae ho tla ka mora ngongoreho ya baahi mabapi le seo a tlalehwang a le boikamanyong le ba lequlwana la dipolao. Mokga wa habo wa PA o thakgotse dipatlisiso kgahlanong le yena. Kenny Kunene as Transport MMC in the city of Johannesburg. ActionSA's Johannesburg caucus previously raised alarm over the allegations faced by Kunene, and as a party rooted in ethical leadership, clean governance and accountability to the residents we serve, ActionSA firmly believes that public representatives must uphold the highest standards of integrity in both their official roles and private conduct. Moetapele wa EFF Julius Malema o buile a sa lobe letho ka mosebetsi wa mokga parlamenteng le ho tshajwa ha EFF lefatshe ka bophara. Malema o lemositse ditho tsa hae hore di dule di fadimehile bakeng sa ntwa e tlang. O buile sena moketing wa dilemo tse 12 EFF e ne thewe. Malema o hlakisitse tse ding tsa diphihlello tsa EFF parlamenteng ka ho jarisa bahlanka ba mmuso boikarabelo. Many people thought that the EFF will die. They saw it in parliament. Many people thought the EFF will die. They saw it in provincial legislatures. They saw it in municipalities. They saw it in every street, in every ward, in every house, in every factory, in every school, in every university. The red flag is flying very high. It is not about to die. Moetapele enwa wa EFF o kopile ditho tsa mokga ho beha bahlanka ba mmuso leihlo ho thibela bobodu. Without a united EFF, there will never be a strong opposition in South Africa.
For sure you saw yesterday or a day before what happened in Parliament. The so-called official opposition did not know whether they are going or coming, but the EFF rescued the situation and led from the front. Malema o thakgotse letsholo la ngo ka tshehetso ya dikgetho ho bommasepala ba 20 a na le metswetsheletseng. Meyara wa masepala wa Matjhabeng Free State Thandutlolo Khalipa o pheha ditlaleho tsa hore o tseba Vusimusi Cat Matlala. I don't know anything about that person. I've never met with him. So that's fake news. I'm not interested to respond on fake news, because fake news is things which is just generated by people who are naughty, who want to set a certain narrative. I don't know. I've never visited that place. I don't know anything about that. And I will never mislead Parliament. And I want to put it on record that those are just fake news. And they can be investigated. We have nothing to fear because these are just fake news. Letona la naha le metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere Phemi Majodina o batla hore lefapha la naha la ditjhelete le akufise kabo ya matlole hore ho phethelwe meralo ya phepelo ya metsi Northern Cape. We are going to motivate the National Treasury to say they must front load us because there is capacity now to build. The delays on this site were meant because of some of the equipment that is not easily available in South Africa. They had to be ordered abroad, and that takes time. We need proper systems, and if we can do that, but also attend to illegal connections, attend to water mafias, because they are taking us back, and no country can prosper when you have water mafias who vandalize our infrastructure. This is state of art, and there must be security on this. Solomon Mphaka ya dilemo tse tsheletseng ya bolailweng ke kulo ya sethunya se neng se sa lebiswa ho yena sebakeng sa Juju Valley Seshego o bolokilwe ka jeno ba lelapa ba re ba batla hore toka e phethwe. Lena ke lekgetlo la bobedi ho eba le ngwana ya bolawanga ka sethunya se neng se sa motoba sebakeng sa Juju Valley. Ngwahola ho bile le ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 10 ya ileng a thungwa hlohonga ka tsela e tshwanang. Sepolesa se tswela pele ka diphuputso tsa polao ya Mphaka. Hare hatela pele masepala e moholo wa Tshwane le mokgatlo wa difofane tsa bana ba keteka dilemo tse 10 tsa ho thewa ha mokgatlo ona boemafofaneng ba Vonderboom Pretoria. Ditabeng tse monate ine ile thabo le monyaka fela ha bana ba tswang malapeng a kojwana di mahetleng ba phelang ka boqhwala le ba mafu a sa phekolehong ka ha ba ile ba fuwa monyetla wa ho palama difofane lekgetlo la pele. Mokete ona o ne o tsheheditswe ke bakganni ba difofane ba 150 mmoho le batshehetsi ba bang ba ka hodimo ho 100. Harikena dipapading phirimaneng ena tournamente ya mohope wa Afrika ya WAFCON e fihla pheletsong mo makgaolakgang e leng dipakeng tsa Morocco le Nigeria. Weso ho rwalla ha se o qeta moru ha direngwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya botshelela thapama hona mona ho SABC 2 le SABC le hae ho latela bolipi khotso.